That's it!
ukuthi ngizwile bekhuluma nabo
ukuthi batheni bathe silobolile la kaZulu kuyalotsholwa sibabona nje baba umama bonke balotsholiwe ekusho ukuthi ke siyabonga ke ukuthi umfowethu bamseni nabasekhweni lakhe kwaze kwafika lolu suku ngizobonga kakhulu kuloko ukuthi ke nawe mamkhize usufikile la kaZulu kaNdaba eZitha okunye kwakamkhize awusezokwenza okade kwenziwa kumkhize kodwa kufanele ulandele kakhulu okwakaZulu sicela inhlalakahle-ke la ukuthi ihlale kahle ubambisane nabanye omama abafikile phakathi komuzi lapho umuzi kababa ube mkhulu sojabula-ke makunjalo umuzi uyaqhubeka lo muzi-ke lo mfana engikhuluma ngaye okababa omncane okaDakutheli uDakutheli lo usikabla bakhamisa okhwebevana ugogo lenkabo lizohlatshwa emngeni kubebhuzi usithuthungwane umphatha ikhaphaza ibekontwini engqumngeyani amadodana kubebhuzi umkhonto uyaxega agobheni engqumngeyani amadodana kubebhuzi ayehla enyuka ngibizela imkhapha ijuluka iy'mpande ukontishe kuyisibazoni yena-ke ubafati abaningi bamazingofati abadala yena-ke sesibiza igama nokuba bemdala makunje igcine lalelo langa ukuthi-ke wakheke nowandayo-ke esijabulayo-ke ukuthi umuthi uyanda uba mkhulu ubafati ulamana nomfowabo ungekwakhe igruvani elimatye amabili umgugudu ofuda lifaka engceweni usonamtheshwana bosala beyilungisa ukuhlala kwequla kuyayonimakethe ngoba liyasovoza ukahlela umuntu noma esefile ubaba omncane lowo ubaba omncane unabo abafowabo-ke bakomunye ubaba omdala ubaba mkhulu obhekububi bekububi uJoseph ongafundile uma sayina ngesihluku uletisa udla komesini uma sayina ngesithupha sayina ngamapena
kade sasho ukala abantu ngobe thembise yashika Don't
What?